Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ajma'in. Biz Muhtasarul Vikoyadan Kitabul İkrar'a geldik. İkrar biliriz. Seyyidul adilla. İkrar degen söz, bu misala dalillerden arasında men gördüm, men uqtum degenden qaraganda men oşonu kılganmın dep iqrar kılsa, oşol seyyidul adilla болады. Dalillerden mırzası, dalillerden töresi uşul болады. Huve ihbaru bihaqqin li akhara aleyhi. Bunda ne deyot? Biröөнүн özünün moynunda biröөнүн akısı bar ekendigi jönünde kabar berүүnü aytат. Merakta şahadatта emnele? Şahadat, bundan aldığın şahadat kitabını okuduk. Al jerde biröөнүн akısı birövde bar ekendigini aytат эле. Бул жерде айырмачылыгы болот. Biröөнүн akısı mende бар деген болот. Ошол иqrar болот. Wa hukmuhu zuhurul muqarribihi la inşa'uhu. Munda bunun hükümü kanday болады? Oşol janagı muqarrum bih dep neni aytat? Moynuna algan nerse. Oşol moynuna algan nersesi uşul nerse bolgondugu jönünde aytып atat deyt. Wuqu'u al-muqarribih, zuhuru al-muqarribih la inşa'uhu. Oşonu payda kılu emes, bir fiil emes al jerde deyt. Oşonda misalı musulman adam bir nerseden haber berse, oşonda ne deyat? Fasahhal iqrar bil khamr lil muslimi la bi talaqin ve itqin mukrahan. Oşonda bul iqrarda zuhur bolup atat, inşa bolboy jatat. İnşa degende oşol nersenin atkarılışı, realdуу türdөгү bolup atkandыгын aytып atat. Oşonda misalı men arak var dedi, mende arak var dese deyt. Oşonda biz oşonun emesinde, mülkünde aragı bolgon eken de bilebiz. Çok, men oşonun inşa degeni anın mülküne kiret, al oşonun kojoyunu degende bilbeybiz. Oşonda ne bolot? Oşonda la bi talaqin ve itqin dep atpayбы? Misalı talak kılganın iqrar kılsa, murda talak bolgon eken dep iqrar kılsa, munu menen talakты düşürбейбиz deyt da. İnşa emes bul. Talak kılgan meselesi kötörülüp kaldı dagın, talak kıldı öyle kılmadı öyle degen meselesi kötörülüp kalsa, talak kılganmın, men anı talak kılganmın, men özüm talak berdim dese, oşol uçurdagı talakta aytabız. Birok azır da talak boldu debeybiz da. Azır da azat boldu debeybiz. İnşa degen oşol payda kılуу bir nerseni. Falav aqarra hurrun muslimun, hurrun mukallafun bihaqqin sahha velav mechhulen. Mende uşul kişinin akısı var dep iqrar kılsa, al nerse belgisiz nerse bolsa dagın. Oşol kişinde misalı mende oşo kişinin bir akısı var ele, oşo kişiге tiyешелүү bir nerse var ele dese iqrar bola beret oşol. Al nerse degeni majhul bolsa dagın, belgisiz bolsa dagın. Oşonda men bilbeyim, al nerse, bal kişi bana bir nerse verdi, men anı işletip jiberdим dese, niye işletip jiberdin? Bilbeyim anı dep atat. Bilbeyim, bir nerse bergen, işi kılıp anı işletip jiberdим, keregime jaratıp jiberdим. Aytalık, koluna bir nerse veriptir, bul anın bağısını da ele bilbeytken da. Biri kelip turda, bunu kimdiki deptir? Senin kolunda. Bergin bunu at maşineni bereyin deptir. Şu öyle mi? Meh dep berip ayda. Niye bul öz dese, sen bilbeysin, bilesin bilbeysin, bilbeyim. Maşten öz berem, buna külüşüydü, berip koydu. Oşonda ne oldu? Men bilem, koluma bir neseni berdi, düşünbödüm. Birok maşinege almaştırıp bergem oşonu. Men dese, uşul iqrar bola beret. Ve lazimahu bayanuhu, anan jana iqrar algan adamga oşonu bayandaş kerek bolot. Bima lahu qimatun. Janagı
Baaсын aytış керек да. Ошондо айтып атат да, мен baası bar nerse bolчу bolsa, munu maşinege dedile berip жибердим деп айтат. Wal qawlu lahu in idda'al muqarru lahu akthara minhu. Janagının baası bilinçü nerse bolsa, anın baasını aytып атат да. Anan bul muqarrun lahu dep kimdi aytat? Sen iqrar kılıp biröөнүн akısını mende de moyunga algan kişiň narактагы. Oşol kişi keldi da ne? Bul nerse mından kımbat bolчу dese, jok, kımbat emes eken. Men anыңды alып barıp bazardagı men tanıgan kişiler menen men özüm bilbedim çındap. Bирок bazardagı men tanıgan kişiler menen baylanışsam, barıp körsötsem, alar narak beraktan suraştırıp oturup bazarçılardan anın baasın çeçip berdi. Anın oşol $20.000 bolat eken. Oşol $20.000'ga mına maştan alıp kelip koydu mına. Dese, jok, sen bilbey satып жиберипсиң. Bul $40.000 bolчу dey albayt eken. Muqarrullahu. Muqarrullahu kim ele? Janagı haktın iyisi. Düşündüңөрбү? ولا يصدق في أقل من درهم في علي مال. Birөө iqrar kılıptır. Men oşo kişige akça berip koyuşum керек эле dese, 20 tıyın, 30 tıyınga işenbeybiz deydi. En az degende ne oluş gerek deydi? 1 dirham boluş gerek deydi. وَمِنَ النِّصَابِ فِي مَالٍ عَظِيمٍ عَلَيَّ لَهُ مَالٌ عَظِيمٌ deptir. Men ağa al kişiye çoğ partiya akça karzımın dese deydi. En çok degende bir nisaptın ölçemünçe boluş gerek deydi. Çok degende misалы ошол жанагы 40 koydun emesini moyunga alıp atkan bolup sanalat deydi. Çok degende. Eger kantip aytsa malun azim dese, je zahab dep aytsa, je fidda. Akşiga altın karz elem men, kümüş karz elem, men oşol moynuma alam dese, çok degende oşol misalı zahab kança dirham bolup atat? Dinar. Dinara altındıkı. 20 dinar. Altın kümüştükü dirham. Tetra aytып атам ба? Dinar altın. Dinar altındıkı. 20 dinar bolat deydi çok degende, je 200 dirham bolat deydi çok degende. Wala min 25 min al-ibli ولا من القدر النساب قيمتان غير مال الزكاة. Eğer misal üçün zekettin malından başka jaka işara kılıp men çoğun mal berem dep töölөрgө işara kılgan bolsa 25'ten kem emes. Misal üçün maga töөгө işara kılıp ayttır. Men şu töölөр karzımında şu kişiye dese 25'ten kem emesni düşünöbüz deydi. Eğer zeketten başka nersege işara kılıp aytkan bolsa, zekettin kadırın nisap kança olsa, oşonun baası. Zeket bere ala turgan baylıktı, emne deydi? Nisap deydi. Oşol nisaptan kem emes nerseni düşünöbüz deydi. وَفِي دَرَاهِمَ ثَلَاثَةٌ. Dirhamdar berişim kereli de köptük türde aytsa 3'tü düşünöbüz. وَفِي دَرَاهِمَ كَثِيرَ de aytsa köp dirham berişim kereli ise 10'du düşünöbüz deydi. O meselelerçi bizde turmuşumuzda bolmagonduktan da düşünüksüz bolaveret. Bu nerselerde misalı savremendeştirip bugünkü stilistikaga salıp koldan oturgan jelleri kelip alat da. Bu şariattın tili. Bu munday bolup süretli munday bolup kalışı mümkün da misalı bir bay kişi varken ölüp baratıp köylörün aslında men al kişiге çoğ partiya mal karz elem dese berip koyuşum kerek oşonu dep turup ölüp kalıptır. Çoğ partiya dedibi dep turup ondan mınanda malun azim degende neni düşünüp atabız? Malun azim degende biz bir nisapты düşünüp atabız da. Aytalık bir milyoner oşenti ölüp kalıptır. Akçalı kişiken men aşağı çoğ partiya karız dese anan talaş bolup kaldı da anan ülüştü nemeni murastı bölgünde birinci karzdı çıkarat. Karızlar adamlar katarından geledi.
неме бүт топтолуп келет. Буга канча карыз, буга канча карыз деп карыздын бере турган шарияты бар. Ошого карап туруп карыздарын төлөйт. Мурастын бардыгы кирип кетсе да кирип кете берет. Берки балдар эч нерсе албай калат. Карыздарын бердиби? Бергенден кийин дагы бир икрар кылынган нерсе бар экен да. Билбейт экен. Жанагы киши наракта эле жүрөт. Бул бияктан айтып атат. Мен баланчага деп балдарга айтып койгон да, мен баланчага чоң партия акча карыз элем, ошону берип коюш керек дегенди икрар кылды. Баякылар айтты. Карыздар бүттү, калган мураска бөлөбүзбү десе, балдарын бөлөсү айтты. Бая мен чоң партия мал карыз элем деди го. Муну каяктан билебиз чоң партия десе, мына ушунан чыгарабыз да. Төөлөрдү көрсөтүп, мына төөлөрдөн бир чоң партия берип коюшум керек эле десе, 25 төөнү чыгарабыз. Шариаттын тили ушул дейт. 25 төөнү чыгарып койгула, анан калганын мураска бөлөбүз дейт. Түшүнүктү? Ушундай бир абалдар болуп калышы мүмкүн. Болуптур. Ва каза дирхаман дирхамун. Ушундай бир дирхам берип коюшум керек да деп айтыптыр бир жолу. Каза деп айтыптыр. Бир дирхам беребиз. Каза деп эки жолу айткан болсо 11 дирхам беребиз. Ахадашара. Каза ва каза деп айткан болсо, каза болду наркысында, мында каза ва каза воу менен келди. Булар бардыгы баякы биздин кыргыз арабистикасы болуш керек. Бул мына орустардыкы бар, татарлардыкы бар. Бул араб грамматикасын, сравнительный грамматика дейт го. Ошолорду салыштырганда бизде маанилер канчалык өзгөрөт, кыргыз арабистикасы канчалык болот, муну иштеп чыккан кишилер болсо, ана мунулардан фикти чыгарып ала берет да. Бизде эми каза ва каза деп айткан сөздүн өзү арабча жок да. Мынча жана мынча деген сөз болуш керек да. Ошентип айтса биз 21-ди түшүнөбүз. Валау салласа била вовин, жанагы вов бар го. Каза ва казаны айтпай эле каза деп 3 жолу айткан болсо, анда дагы фа ахада ашара 11 дирхамды түшүнөбүз. Ва ма вовин каза ва каза деп айткан болсо, анда биз фамиатун ва ахадун ва ишруна 121 дирхам жөнүндө сөз кетип атат деп түшүнөбүз дейт. Булардын бардыгын жана айткандай, кыргыз тилинин стилистикасын, адабиятын жакшы билген, фикh илиминен жакшы кабардар болгон, усулдарынан бери, макаситтарынан бери кабар болгон кишилер ушул жерден бир өкүмдөрдү алып чыгып, элге ушул маселе жаралганда чечип берет. Вайн рабба зида альфун. Эгер ошондо воусуз эле каза деп 4 жолу айткан болсо, анда 1121 болот дейт. Зида альфун, 1000ди кошобуз. Ва алайя ва кибали иqrarun бидайнин. Менин өстүмө же мен тараптан карыз элем десе, бул карызды моюнга алган болуп саналып атат дейт. Ва суддиqa ин wasala bihi wa huwa wadi'atun. Ментип айткан болсо, алайя вадиатуху деген болсо, wasala атыфсыз айтыптыр. Же алайя ва хува вадиатун дептир. Же кибали ва хува вадиатун деп бирдей түз айткан болсо, мында бул сөзгө ишенебиз. Ошондо жанагы келген нерсе икрар эмес, менде ал кишиге бере турган, мына турган нерсе мендеги аманат деген эле сөз болуп калат дейт. Түшүндүңбү? Ва ин фасала ла. Эгер алайя деп туруп анан ортосун бөлүп башка бир сөз менен, анан кийин ва хува вадиатун деп анан айтчу болсо, анда буга ишенбейбиз. Ва инди ау маи ва нахвуху аманатун. Менде же мени менен бирге, же ушул сыяктуу үйүмдө, сейфиме салып койгонмун, сандыгымда турат десе, булардын бардыгы аманат деп түшүнөбүз. Анын кишинин койгон аманаты бар экен деп. Ва каулуху ли муддаил алфи иттазинха. Бирөө келиптир, сен мага 1000 карыз эмес белең десе, тарт, 1000ди тарт. Өтөт. Бурдагы акча, темир акчаны айтып атат да, динар, алтын акчаны. Тарт дептир. Ау qadaytukaha ва нахуха.
Же мынтип айтыптыр. Сага берген эмес белем дептир. Сага бергенмин дептир. Же ошол сыяктуу эсепте дептир. Болуптур. Эсепте. Ана каласың дептир. Же ал мынаке десе, булардын бардыгы икрар болуп саналат экен. Wa mi'atun wa dirhamun. Je thalathu athwabin. Oşanda 103 dese, 100 jana 1 dirham dese. Je 103 kiyim dese. Oşanda dirhamun wa thiyabun. Oşanda ne oltat? Janagında 101 dirham je 103 dinar neme kiyim sabit bolat deyt janagı adamga. Çünkü mına ol жерлерди мындай айтып атпаймынбы? Турмушубузда кезикпегендиги үчүн билбей атабыз. Wa fi mi'atun wa thawbun aw thawbani yufassirul mi'ata. Mintip aytıptır. 100 jana 1 kiyim dep aytıptır. Je 100 jana 2 kiyim dep aytıptır. Oşondoy bolsa deyt. Narkı 100 degениң emne dep anın tafsirин surayбыз deyt. Айтқан киши ошонун tafsirini айтып беришкен. Yani 100 degенден максатың эмне? Sen 1 kiyim 2 kiyim dep atasың. 100 anan 1 kiyim dedi. 100 jana 2 kiyim dedi. 100 degениң emne dep surayбыз deyt. وَالْإِقْرَارُ بِدَابَّةٍ فِي إِسْطَبْلٍ يَلْزَمُهَا فَقَطْ. Atkanada turgan eme deptir. At seniki dep iqrar kılsa deyt. Bunu at seniki dese, at ele oşonuku deyt. Korov tiyешеси жок deyt. Atkanan. وَسَيْفٍ جَفْنُهُ وَحَمَائِلُهُ. Men sağa bir kılıç karz alem dese, kirse kılıç albette nemenen turgan bolat, kınına salınıp, anın ilgiçi olup, moynuğa basınıp algan. Oşonus menen turgan bolat da. Kılıç degende oşonu düşünөбүз да biz. Kılıçты jalan hiç kim kötörüp жүрбөйт. Kılıçты kınından suğurganda, al adam uruşam dep turgan avalды düşündürgöndügü üçün şariat ruhsat berбейт аны. Kılıçты kınına katıp жүрөт. Kınından çıgar, oşol kılıç, men sağa bir kılıç karzımın, men sağa bir kılıç berişim kerek de iqrar kılgan bolsa, kılıçты kını menen, anın ilgiç sabı menen koşo beret. وَصَحَّ إِقْرَارُهُ بِالْحَمْلِ in beyyene sebeben salihan. Men to aytıptır. Men deptir. Uşul kulum törese, uşul kuldum balasın sağa berem dep aytıptır. Oşonda özün bir misalı öçürüp ola. Misalı men to aytıptır. Oşonun bir jaramdуу sebebini aytkan bolsa, oşonu mындай эме кылса болот. Oşonu iqrar kılsa dagы bolot. Misalı mintip aytıptır da birөө mintip aytıptır. Ova men bilem deptir. Bunu taydın, жылкынын boyundagı taydı biröөгө bergen. Oşogo berip koygula dep aytkan. Muna men oşol kişinin emesimin, malçısımın, oşol taydın balasın biröөгө berip koygula degen. Je janagындай mal dep turalçı, jemesi түшүнүксүз болот. Кулду айтсак түшүнүксүз болуп калат экен. Баягы мындай сөз бар го. Мына bir жылкым богос. Ушул туса, ушунун тайын сага бердим дейт. Ушуну икрар кылса болот дейт. Кашка жылкыбы? Баягы кашка бейин айтып атасыңбы? Ошонун баасын сага берем дегенмин. Ооба, туура. Мен жок болсом да келип алып кет деп айтса болот дейт. Түшүндүңбү эми? Түшүндүңөрбү? Sebebini aytkan bolsa deyt. Fa in waladat li aqalla min nisfi hawlin falahu wa in aqarra bi şartil khiyari sahha. Falahu ma aqarra bihi kana. Bayağı iqrar kılıngan nerse töröldü. Li aqalla min nisfi hawlin. Bir yılga jetpey törölse deyt. İqrar kılgandan başlap.
فَلَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ. Mananda sahha iqraruhu bil haml. Ava. Bunun sureti başkaçarak eken. Bunun sureti başkaçarak eken. Subhanallah. Munday kılsa bolat eken. Men deptir. Oşul nerseni men balancanın deptir. Vasiyat kılgan kişisimin, elçisimin deptir. Men İbrahim'din elçisimin dep atayga aytıp atam da. İbrahim mintip aytkan dep atam. İbrahim uşul жылқым төрөсө ошону мен атайга берем деп койгонмун дедиби. Анан ошол жылкы төрөлгөндөн кийин жылкы ай субханалла мындай дагы мен түздөп келатып кайтып өзүм адашып кеттим. Ушундай да Кудай Таала бир гана өзү бар да. Калганыбыз бардыгыбыз мындай бир жөнөкөй бир махлуктарбыз дагы. Акылыбыз да чектелүү, тилибиз да чектелүү. Атайдын мен атайды жакшы көрөм. Атай үйлөнүп, анан аялы төрөйт болуп калды. Анан мен икрар кылгандан кийин мен мындай дедим. Ибрахим, сен мен менен жакын жүрөсүң. Мен атайдын баласына дедим. Жанагы Борбордогу 10-чы этаждан бир үй алып койдум дедим. Советский көчөсүнөн бир үй алып койдум. 3 бөлмөлүү. Ошо балага бересиңер дедим. Мен Ибрахимге дайындадым дагы, ошону Ибрахим эми икрар кылса болуп атат да. Туура мага эмне дегендей ошону берип кой, ошону же болбосо мен мурас катары таштап кеттим десе дагы. Жок, мурас мында бир аз окшошпой калып атат. Жөн ошону берип кой дедим. Ошону мен бул икрар кылып, ошону ошого берип кой деген болсо. Анан ошондо эмне болуп атат? Фа ин валадат. Анан жагы муқаррун лаху барго, мунун аялы төрөдү. Качан? Ал-акалла ли акалла мин нисфи хавлин. 1 жылга жетпей төрөдү. Ошондо мен анык айтып аткан ушул болуп атат да. Андан көп болуп калса, 6 айдан ашып кетсе, бул башка баласы болуп калышы мүмкүн да. Же мунун баягы бизге айтпай жүргөн дагы бир аялы болуп калышы мүмкүн. Ошону болуп деп наркы аялы куйтулук кылып келип, мына сиз атайдын баласы дедиңиз, муну атайга окшош турбайбы деп алып кетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн 6 айга чейин болуш керек. Анан ошондо фалаху ма акарра бихи. Эми ошондо эмне кылды? Мен икрар кылган нерсе, жанагы Ибрахим икрар кылган нерсе ошол атайдын жанагы 6 айга жетпей төрөлгөндө баласында болот. Ошондо бул икрар кылганда бул бала боюнда бар болгон болуп саналып атат да. Түшүнүктүбү? Ва ин акарра би шартил хияри сахха ва батала шартуху. Бирөө ушинтип неме кылыптыр? Мен дептир. 1000 паланчага берем дептир. Паланчага 1000 икрар кылам дептир. Бирок мен 3 күн ойлонуп көрөм десе дейт. Бул икрар боло берет, бирок шарты батыл болот. Ихтияр бул икрар инша эмес да, ихбар бул, изхар. Инша эмес да, бул мен ойлонуп көрөм деген бул мойнуңдагы карз. Ан сен ихтияр кылам десе, ушул сөз аралашып кетсе дагы жанагы икрар бойдон тура берет демекчи да. Вастиснаул кайли ва вазни мин дарахима сахха кыйматан. Мисалы дирхамдардын арасынан ушинтиптир. Кайли же вазни кылып туруп ошонун ичинен андай исключение кылыптыр да. Мен баланчага дептир. Кайли вазни бул дирхам, анан жанагы буудай, арпа деген нерселер да, биздин тил менен айтканда салмак менен алына турган нерселер. Өлчөнө турган. Азыр бизде бардыгы эле тараза болуп калды да. Мурда мындай өлчөөлөр бар болчу. Бир өлчөмдү бияка коюп туруп, биягына коюп таразалайт эле, тараза кылып. Анан бир мындай идиш болот эле, ошого салып таразалайт эле.
Dagы bir nерсенин uzunluğun ölçep ошондой кылып ölçeytiledi. Азыр эми баары эле неме болуп калды го, көпчүлүгү азыр тараза менен эле метр калды да, мисалы. Таразага салып туруп эле жанагыны мынчасы мынча килограмм болду деп эле кете беребиз. Ошондо мынтип айттыр да, мен ушундан дептир, бир аз икрар кылып тур өзү. Мен буга 1 тонна баягы бизде түштүктө мындай сөз бар го. 5 кем 100 деген сөз. 95 айтып атат да. Ошентип истисна кылса болот деген сөз да. 5 кем 100. Өзбектерде эмне 5 такам 100 дейт. 5 такам 100. Берасмы шуга десе, берме деп атат, бераман деп атат. Бул темада ошондой. Ошондой неме кылса, сохха кыйматан. Ошондо не болуп атат? Ушул икрар кыями болуп калып атат. Ошондо жанагыга эмне деп атат? 1 тонна бугдайдын 50 килограммы кем 1 тонна будай карыз экендигин айтса, 950 килограмм будай бербейт дейт. 950 килограммдын бакчасын берет дейт. Түшүнүктүбү? Хош. Ластифнау ат-таби'i кал-бина'i вал-фасси ван-нахли. Эми истисна кылганда жанагындай сөзсүз ажыратып болбой турган нерселер болсо болбойт дейт. Мисалы, мен сага дептир. Ушул короо сеники, үй меники дептир да. Огород сеники, үй меники, участка сеники, үй меники болбойт. Күмүштү бериптир. Күмүштү мына күмүшү сеники, мына көзү меники дептир. Мына фас деген ушу көзүн айтат да. Бул меники дептир. Жер сеники, бак меники дептир. Бул мындай икрар болбойт дейт. Вадайну сиххатихи мутлакан. Мисалы бирөө мындай кылды. Таза кезимдеги карзым бар экендигин айтты. Таза кезиндеги карзы бар экендигин айтты. Вадайну марадихи бисабабин фихи ва улима била иqrарин саваун. Эми дагы бир марадул маутта өлгөнү жатканда бир моюнга алган иqrары бар экен. Карзы бар экен. Ошону айтты. Бисабабин фихи анда мисал үчүн бир эмени айтты. Себебин айтты. Кантип карыз болуп калгандыгын айтты. Мисалы, мен мына бала чакамды бакканга үйдүн продуктасына үй бүлөгө акча алып турдум деди. Ва улима била иqrарин. Анан себеби дагы жанагындай болуп эч кандай иqрарсыз деле билинген нерселер бар. Мисалы, карыз алгандыгын бир эки адам көргөн. Ушулардын бардыгы бирдей эле дейт. Бирдей эле, бирөөсүн мисал үчүн бирдей эле деген сөз кандай? Мисалы, карызды доолап келгенде таза кезиңде алдыңбы, ооруп калган өлөйүн деп атканыңда алдыңбы, бардыгы бирдей эле карыз. Биринчи жанагындай тарикага калган нерсени биринчи карызды төлөп туруп анан бөлөт дедик го ошондой. Ва куддима ала ма акарра бихи фи марадихи. Эми мына соо кезинде, ооруп калган кезинде алган карызы мына ооруп калган кезде иqrar кылган карызы бар. Мен ошого бирөөгө карыз элем деп койду. Аны бир гана иqrar кылбаса билбейт эле да. Мисалы, жекече отурганда бирөөдөн карыз алды. Анын далили жок. Келбей менден карыз алган эле деген далили жок. Анан муну иqrar кылмайынча билинбейт да. Кийин мурасты бөлөр балдар айтат, мен биз билбейбиз аны дейт. Ошондой болсо дейт, ушул кылган иqrar не болот? Ва куддима ала ма акарра бихи фи марадихи. Ушул иqrардан караганда ооруп калгандагысы соо кезинде алган карызы, ооруп калганда алган карызы себебини баяндап, же себеби күбөлөрдүн далили менен билинген карыздар, булар ооруп калганда иqrar кылганына караганда алдың турат дейт. Ошондо карыздардын да кезеги болот да. Алдың соо кезинде ооруп калганда алынган карыздарды алдың берилип, анан муну кийин берилет деген сөз. Анан бул жерде карыз дайым эле жетпейт. Анан ошондо мирас илими бөлүп берет муну. Атайын фараид, илмул фараид деген илим бар.
bölüp berет. Ülüşkө bölüp turup, sen dep turup, uşunçaсын sen munça, seniki munça ülüş bolot eken, kalgan baylık munça ülüş bolot at, bul ülüşten seniki munça ülüş bolup turup, bul munçaga bölünöt. Munça ülüş bolganda sen demek bundan buga salıştırganыбызda kalgan mal dünyadan. Oşonun esebine layık sen munçayla alıp kalasың. Sen munça sebe жетпей атат да. Şekti bu. Oşentip bölünет. Бұл атайын өзүнчө илим бар, дагы ал жерде кенен айтылат. Иншалла ал жөнүндө дагы Кудайым насип кылса сабак айтабыз. Илмил фараид жөнүндө дагы кенен бир сабак айтыш керек. Фарайыз илими жөнүндө бизде да калып кетип атат. Faraiz ilmi de bizde kalıp ketip atat. Murasты bölgön maselede mınday köngül burulup aytat. Bolbosa Peygamberimiz faraiz ilimi ilimdin jarımı degen. Düşkön dindin jarımı degen. Dindin jarımı olat. Birinci kötörülgende de faraiz ilimi kötörülüp başlayt. Anan oşol adamdın akısı degende adamdın akısı bul bir tuğanından da ele başlay berет da. Bizde oşonday olup kalgan batası bölüp çıgarat da andan kişine balasın kolunda ölse balgon dünya oşonun kolunda kalıp ketet. Anda emes. Atanın tapkan dünyası balanın tapkan dünyası bolup bölünöt bu şariatta. Ata tapkandı atanın baylığına giret. Bala tapkanı balanın baylığına giret. Bala ölse misalı janagı jerde iştin bardığın balası kılıp atat. Düydü saldı başka kıldı. Atası ölse al baylıktın bardığı balası tapkan baylık atasınık bolup kalbaydı. Balanın muras katarı bölünöt. Ata ölse atanın baylığı kaysı olsa, atanın mülkünde turgan nerse kaysı olsa oşol muras bölünöt. Adamdın akısı degende bul bir tuğandın dagı akısı bola berет. Oşol sebepten bul jerde janagı murasты bölүү maselesi eң zarıl maselelerden. Keley, bul buga munça tiyetke, bul munça tiyetken dep söz bölüş gerek bolat. Anan bölünbösө biröөнүн akıсын birөө jegen bolup kalat. Anan argaсын tapпай kalganda bul ilim kıyın болгондуктан argaсын tapпай kalgan кезде ошо молдолор келип бөт үй бүлө менен сүйлөшүп чыгып, айылдын имамдары көпчүлүк эл менен иштешкендиктен тааныйт. Сен ушу тракторго ыраазы бол. Сен мынау машинеге ыраазы бол. Сен бакка ыраазы бол. Мынау немеге кичүү калган бала эми мындан ары тирилик кылыш керек. Буга ушул үй калсын эми. Муну бөлөбүз десеңер, муналар көчөдө калат 4 баласы менен. Сен ушуга ыраазы бол. Ыраазысыңар, ыраазы деп калып кетти. Бирөө наразы болсо болду. Бөлүм ал нерседе оюн бузулуп кетет. Сөзсүз түрдө ал жерде бирдей бөлүнүш керек. Ошол илим жөнүндө дагы буйруса, насип кылса ал жөнүндө да сабак айтарбыз. Бул мен бир жерде айтайын дегеним, бул илим дагы өтө зарыл илим. Wal kullu alal irsi wa in shamila malahu. Бардык карыздар деп атат. Жанагы бул жердеги сол кезинде алган карызы, ооруганда себебин айтылып, же себеби күбөлөрдүн себеби менен билинген карызы, ооруп калгандагы икрар кылгандарына булардын бардыгы дейт. Алал ирс, мурастан алдың турат дейт. Wa in shamila al-kull malahu. Баягы бардык карызы, бөлгөнүңдө карыз көп экен, калган үй дагы бирөөнүкү экен да. Болду, балдар кала берет ушинтип. Ошондуктан адам жашоосунда болгонча балдарын жанагындай өзү жайгаштырып, эме кылганга аракет кылыш керек болот. Анан ошол карызга кирип кетсе дагы бардык нерсесин кабардар кылып, биз карыз болуп калдык бала, мындай болуп калды деп бүт нерсесин кабардар кылып туруш керек да. Себеби фитна эки түрдө болот. Хаят анан мамат. Тирүү кезинде дагы, өлгөн кезинде да кабырыңда тынч жаткырбайт да. Атам ушуну айтпай кетиптир деп эле жаңжал боло берет. Вала ясиху ан яхусса гариман биқадаи дайнихи. Ооруп калган киши, өлөйүн деп калган кишиге шарият укук бербейт дейт. Башкасын бербесеңер да баланчанын карзын берип койгула дей албайт дейт. Ал карыз болуп калды, аны шарият чечет деп атат да. Вала иqraruhu liwarisihi. Ушул нерсени мен мураскорыма берип койгула деп бир нерсени иqrar кылса дагы болбойт дейт. Себеби мураскорго андай берилбейт. Ла васията ливариси. Illa an yusaddiqahu al-baqiyatu. Жанагындай мураскорлордун бардыгы муну тастыктаса.
Аларга эмне үчүн болбойт эле? Муну ошого берип койгула дегенде, алардын акысы бар болгондуктан, аны икрар кыла албайт болчу. Икрар маселеси, түшүнүктүбү? Муну баланча балама мен ошонуку эле деп икрар кыла албайт. Бир гана беркилер аны тастыкташ керек. Ошондо إلا أن يصدقه البقية فيبطل إن ادعى بنوته بعده. Bunun alacağından başka mesele. Bununday. Biz ne dedik? İkrar özünün muraskoruna ikrar kıla albayt dedik. Emne üçün kıla albayt desek, sebep başkalarının akısı var da. Bunu olturgan maşine bul o kiçinekey Jusup balamdıkı. Oşonuğa berip koygula dese, berkiler yok deydi. Biz bilmeymiz an Jusup ekendigini dese teң bölünüp ketedi. Berkeler aytты, atam niye kıcalat bolaz? Bu Jusup'tuk eken barыбыз эле билебиz го. Jusup maşinaсын эле minip жүрдүңүz siz өзүңүz. Өзүңүздүн машинаңызды минбей. Болду кыжат болмоңуз, биз берип коебуз десе, ага берип кое берет дейт. Эми ушул жерде мындай бир тема бар. Фаяптулу инидда бунуватаху ба'даху. Минтип айтыптыр. Менин эң кичине балама ушу машинаны берип койгула. Мен ошого башынан эле арнап, ошого бул өткөрүп, ошого деп койгонмун, дептир тирүү кезинде. Дегенден кийин бир шустрый ис чыгыптыр дагы. Мен баланчанын баласымын дептир. Али бир эмени билесиңерби? Бир байга бир жигит келиптир да. Анан жигит келиптир дагы, мен сизди өтө сыйлайм. Сиздей киши кайнатам болсо деп эңсеп жүрөм. Мен сиздин кызыңызды жакшы көрөм. Мен сиздин кызыңызга үйлөнгүм келет. Мен сиздин кызыңызды колун сурап келдим десе, ал байдын 3 кызы бар экен да. Кимисин сурап келдиң десе, айырмасы жок дейт экен го. Ошондой болуп келиптир да бирөө, мен баласы болом дептир. Кайсы аялынан айырмасы жок деп келиптир да кыскасы. Не болот ата ошондо? Анда анын баягы икрар батыл болот дейт. Себеби неге батыл болот? Бул өзүнүн мураскоруна икрар кылып койгондугу үчүн да. Өзүнүн мураскоруна икрар кылбайт дедик го. Ва ин накаха ла ин накаха. Икрар кылгандан кийин башка бирөөгө үйлөнүп, эң кичик, эң акыркы төрөлгөн балама деген болсо, башка бирөөгө үйлөнүп, анан төрөлгөн болсо, анда бул икрар батыл болбойт. Ошого тиет жанагы айтып аткан икрарга. ولو أقر ببنوة غلام جهل نسبه ويولد مثله لمثله وصدقه الغلام ثبت نسبه. Бирөө икрар кылыптыр. Ооруп калган кезде же башка кезде баланчы дептир. Баланчы жүргөн баланы көрдүңөрбү дептир. Juhile nasabuhu. Аны адамдар эмне деп айтат билесиңерби дептир. Атасын эч ким билбейт муну деп айтыптыр. Ошол менин балам дептир. Ваюладу мислуху лимислихи. Мындай ортодо эсептесе, ушундай тең кишилердин ошондой балдары бар экен. Юладу лимислихи, мислуху лимислихи деген мааниси ушундай. Ушул жанагы баладай бала, ушундай кишинин баласы болушу мүмкүнбү? Мисалы үчүн мен азыр Нурдинди мен балам десем, Нурдин менден 5-6 жаштуу кичине болот да. Таптакыр туура келбейт да. Абу Хурайраны айтсам, Абу Хурайранын атасы экөө теңбиз. Менин балам десем, мындай адам ойлонуп калат да. Ошондо ошентип айтса дейт, ошондо эмне болот? Сабата насабуху ва саддакахул гулам. Анан гуламдай жана жаш бала да айтыптыр. Бул менин атам. Болгону энем бизге ушинтип айтат эле. Атаңар ким десе, бул кишини айтпай тургула. Кийин айтабыз дейт эле, дептир. Анан ошонун баласы болуп кала берет дейт. وشرط تصديق الزوج أو شهادة قابلة في إقرارها بالولد ولو أقر بنسب من غير ولاد لا يصح. Эми бирөө баягындай أو شهادة قابلة في إقرارها. Эркек бир аял айтыптыр.
Muna bala deptir. Balançanın balası deptir. Balançanın balası dese, oşonun balası boluş üçün je janağı kүйөөsü tasdiktaş kerek deydi. Je janağı ayaldı törötüp atkan ayal var dagın biri. Ova oşol ayaldı törötkönde munol ataman başında turgan balam dep. Ben bilem bunu dese anan oşonun nasabı sabit bolat deydi. وَلَوْ أَقَرَّ بِنَسَبٍ مِنْ غَيْرِ viladin. Jönül ayttir, men balam bolat, balam ne bolat deptir. Balan kaysa ayalından. Je jönüle men onun balası olam ne deytken, ortada atalıktı, balalıktı tasdiktay turgan hiç kanday nersesi jok. La yasihu. Bul onun anday bolbaydı deydi. Bir gana bul uçurda eme kerek. Ne kerek? Dalil kerek. Bugün kündögü dıyinkada. وَيَرِثُ إِلَّا مَعَ وَارِثِينَ. Janagınday bul muras alçu bolsa başka bir muraskorgo koşup anan alınat deydi. Buna ol sizlerde dağın وَيَرِثُ muras alat illa ma'a varithin. Başka biri muras alat deyim de başka biri muras kelip kalsa bunda zahme degen düşünük var. Muzahama degen düşünük var. Başka belgülü bu ikrardan payda olgan bala olup payı. Başka bir belgülü biri keldi dağın muras alsa deydi. Vallahi aldın turat deydi. Çünkü Mına ol akırında وَلَوْ أَقَرَّ بِنَسَبٍ مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ لَا يَصِحُ dedik bi. İlla bil bayine dal. Bayine kılıp, zime kılıp kelgenden kiyin anan dıyınkadan kelgen bala muras albaydı. Başka muras alçu baldarı olçu bolsa. Başka muras alçu jok bolsa anan bulalat deydi. وَمَنْ أَقَرَّ بِأَخٍ وَأَبُوهُ مَيِّتٌ شَارَكَهُ فِي الْإِرْثِ بِلَا نَسَبٍ. Biri ayttir, bul menin bir tuğanım bolat. Atamla palçanlarga gettim de öyle, borborga kete öğretle. O şayakta emesi varken, men aksakal balası olgandıgım üçün bir günü meni erçitip barıp, o sen bir tuğanın bolat, men ölüp kalsam tuğan bol жүрgüle dep tanıştırdı, deptir. Anan, وَلَوْ أَقَرَّ بِأَخٍ وَأَبُوهُ مَيِّتٌ. Tanıştırgan, atası ölüp ketken. Oşonda bul men muras alganda bunu menen şerik bolat, birok anın nasabı sabit bolbayt deydi. Sebebi iqrarda iki nerse var. Bayağı nasabты hamil kılış gerek bolat. Anan malga iştirak bolat şerikte. Nasabты hamil kılgan kişi je ata boluş gerek, je ene boluş gerek dedik ko. Bunun bir tuğanları bul menin atamdın balası degen menenle nasabı sabit bolbayt deydi. Bu anın okka akısı yok deydi. Alem bul menin atamdın balası degende bul mayakı malda akısı var da bul balanın kalgan murasta. Şerikteş bolgonduğu için özünün dünyasında şerikteş kılsa kılavret alavret deydi. وَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْ مَيِّتٍ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ بِقَبْضِ أَبِيهِ نِصْفَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَالنِّصْفُ لِلْآخَرِ. Birö minti ikrar kılıp duruyor. Ölgön adamdın iki balası varken menin atama deptir. Ala ahara daynun. Başkanın üstünde nemesi var, karzı var deptir. Men atam ölüp ketti deptir. Ölüp ketken kişinin iki balası varken alardan bir özü şent ayttir. Elhamdülillah. Atama deptir. Balança karz deptir. Anan bi qabdi abihi nisfahu. Jarımın deptir. Jarımın. Atam algan deptir. Fala şey'e lehu ve nisfu lil ahir. Buğa eş nesi yok. İkrar kılgan adamga eş nesi yok. Sebebi baldar tüşke murastı toluk eki öyle alatlı da. Jarımdan. Bulayttan. Atam jarımın algan dep atav. Janağı qarzdın jarımın algan dep ikrar kılsa bu özünün akısın aytıp atkan bolup atat. Berki jarım inkar kılıp atkan adam, berki ikrar kılıp atkan adam eş nesi albaydı. İnkar kılıp atkan bala
al jarımını alat deydi. Çünkü Kitab-ı Dava'ya geldik. Allahu a'lemu bis-savab.